Pathian thu munhi atangin kan ngaithla anga amasa in kan boina le khabu release tour in nga na timeyang abu in nga na chang hi kan chiar Macedonia Pathian thu thiang hlim milo ngai thlang u zol nei Jeremiah le khabu bungsom pariat chang khat atanga chang ruk Jeremiah bungsom pariat chang khat atanga chang ruk Lalpa lakata Jeremiah ne na thulo thleng chuan thola bel votu ina chuan zukalla chuta chuan ka thute ka hriati rangche atia ti chuan bel votu ina chuan ka zukal ta a bel siam na khola chuan alo thoka hluma bel asiam lai chu alo thatlo chuan bel votu chuan tha ati angin bel danga adin le mai thina ti chuan lalpa thu chu ka hnena alo thleng le a o Israel chungte u hebel votu ti ang hian ka ti thelo chewem ni ti hilalpa thu chua kani ngai te u bel votu kuta hlum ang mai hian ka kuta inom ani o Israel chung te u bel votu kuta hlum ang mai hian ka kuta inom ani tu thung thar lam lo ngai thlale ila rom khuami thne na tir ko pola le khathon bungli kan chiaranga bungli chang somparia the hi voina lekhabu release tour documentary OST original soundtrack besina engti rilro omchung khan hilai chang khat chaw hi kan chiar don ani rom bungli chang somparia e Abraham chung chang ani a besina om lo po in ani chuan bese takin aringa besina om lo po in ani chuan bese takin aringa lalpana thu mal somro se amen ilo tung tayang o lalpa kan Pathian chungnung ber nangin ni thar du tak kan la mu ngai reng lo min mu tira hun du tak le hun lom tak kan la man ngai lo lalpa handprints on the clay thlang zarna hun min pe ka wangin lom thu kan thila che lalpa kan Pathian he hun hmang thei tura kan le khabu release tour ziak tu ishuaina zonga boina hian lom thu kan thile boka che lalpa ring tu te chuan I reng chung po in lalpa nangma kan nei reng chung po in kan thil ti le lalpa kan rin na konga kan ban san fo chi a kan top san chi a kan beidon san fo thin che ni chuti rualin lalpa boina kan le khabu ziak tu ero chu zirlai hau tak azir chung po in beidon rum changte harsatna to changte buaina to changte po aneyang ma se chung kara chuan lalpa nangma ban san lo le thil ti lai te thulovin voin atana hne na ni nangin thlen ti rawang hian kan loma lalpa kini po in azar kan zo awang hian lom thu kan thil chi a voina hian lalpa amma a le athil ti a ale khabu ming angin ikut nomin hu ti rawangin lom thu kan thila che lalpa kan Pathian khongai takin ani po hruai zela amalam huna lekhabudang te chwa zel theitur po in nangin chakna pela lalpa atheina te athiamna te itana hlan zel theiturin tanpuyang che tin lekhabu le lalpa original soundtrack documentary original soundtrack kan entur zong te engkim iropuina turatan kan hlana lalpa kan Pathian harsatna tok te beidon na le mangan na tok te tan thlamuan na bese na petu alo ni theina turin ikuta kan ron hlan le bokani kan program engkim ikuta kan hlana lalpa chanwo changtu zong te nangin ompuila engkim mai hi iropuinan tak buina hian kan hlan ani ti chuan lalpa heng le khabu te po abuai pui zui le ashal na kunga te tula pianga nangin I atop I thlen pui turin kan ron di le bokache heng zong hi lali suwa Krista mingin kan di le amen la shil chiar tu tur la ram hlui sai lo kha lo thleng te mo o khongai in stage lam hi lo pan ngal sela Nulalal tan kimi lekha buzia handprints on the clay ti tlang zarna ronkal zong ten amasa in world cancer day mingin chibai ka buk cheu chewani hetiang hun poimo a chanvo min pe hi kalom hle an hun chatak le duam tak kan man tlan cheu ka be se ani pom chiar turati kani an thei topin kanin po chawe takna chu a chiar hi chu lo chiar swalte
thluk swal le hanti swal nong te om lo thei lo wa chu wang chuanin lo ti swal kan nei ni chuanin in sha thiam na ka ngen lo kan ni e. The Scarlet Thread by Laltan Kimi. The smell of antiseptic hits my nose every morning when I enter the hospital door, welcomed by the sights of countless patients, sitting as they wait for checkups, reports, and diagnosis, hoping, praying, and wishing for better reports, while sharing their journey of battles lost and won, about nights of incessant tears and helplessness, with myriad emotions across their faces, and I was reminded of the one scarlet thread. The day was young, yet I was swamped with deep thoughts. An old lady came and sat beside me. She looked frail and daunted, nevertheless cheerful. She had undergone radiation and chemotherapy. Still, I could see the glimmer in her eyes, as she spoke affectionately and told me to be grateful, for it is a blessing to be able to swallow water without pain down my throat, and have hair on my head to cover it, and she left, with content and a serene smile, and I was reminded of the one scarlet thread. The place was packed as noon arrived, files after files of different results and promises. From the small gap in the unclosed door, I peeked. A mother cradling a baby in her hand while she was bleeding in pain, with resilience like no other I have seen. A single tear left my eyes as I stood and offered to carry for her. She looked up and smiled as she hesitantly handed me her baby. God has his angels everywhere, she exclaimed. With a grateful countenance, she left for her checkups, and I was reminded of the one scarlet thread. It's the sound of sobs woke me up from my reverie. It was the wife of a patient with a report of metastasis, the sole breadwinner of a family with little children. With one hand on his forehead, he closed his eyes and hugged his beloved. And there I was feeling, though as I was inside a movie, wishing I was the writer who could turn it around. The chilly breeze said otherwise, acting as though a reality checker. The man was once an alcoholic, and society would deem him an outcast. With a painful look, he could still say, God has given me another chance, and I was reminded of the one scarlet thread. The one scarlet thread provided by God to save anyone who believes in saving it and swing it into eternity, left me in awe with his unchanging disposition. And when I looked up, I saw an elder brother and a friend, always ready to take my hand when I fall, reminding me every moment of his abounding grace. He brought me to my knees, and I said a prayer. With streams of faces I have seen and witnessed, ashamed to sing I love you, as I say the deficiency of my efforts, and shouted, oh, he loves me. Thank you. Hun ser hmang tu chunga kan loma. Ani kha Sinot Higher Secondary School a zir tir tu na thok me kani a. Zir lai no Tawngtaipui na an zir chhuat nu po a zir tir tu an ngai nat le. Pathian chi mi takani tin hlashil moi takaron sam tu khala ram hlui sailo ani a. Ani chunga pokhan kan lom hle a kha hlashil poetry aron sam kha World Cancer Day Pualal Tlan Kimizyak ani a. Mizoram State Cancer Hospital internship ati laya azyak ani. Khala shil pakhat chaw achang pokhan Handprints on the clay zyak tu. Laltan kimi thuzyak hlut ziate achat ziate kan hleithei ome. Handprints on the clay le khabu aril ziate achat ziate a hlut ziate kan hriat bel zel thei na turin tuna chuan le khabu thlirlok na hun hmang turin Assistant Professor Dr. C. Lawm Puyavan Siaw, Helen Lowry College, Ilauso, Mangu. Tlan kimi lekabu pani na tlang zarna rongkal zong te masain jibai kabu kachu. Kumsang ni som parukan INPR auditorium a English novel Faith and Faith ka atlang zar to chumi chuan min preview tira. Kabu preview hi min som le me china amara chu min som non hin lawm lova ama hi min som non om chun ani a maro chu voina kan preview tur hi khoi thibu ani ta thunga a be se ka phalawang ti chu ka hlau hiawa
chu kan soi lok du pakhat ani a hei poitry bu hi chuak pheu pheu a chuak pheu pheu a market lama thian engemaw an le te pon lo ti mai theia a market lama hi ni a tlang zar ni le a boruak te kan siam thiam dana zir te chuan a sales te chu thave viau thowa he kan host ladies te hi publish point ania covid ma deuh khan thu lo vi thu ti kha a chua to lo tling pol ani a tiang chuan boruak hi poitry bu bi ga phe chuan om ve a chuan tu na ya hian poitry hi na sa takin a thanga a than chan factor sang sang om thea mi hring kan punga tuizong in ang kan punga social media ten en kan in chia pia tian khang heng hmang hian mi kan in kai khoma kan in atuite kan in po to na tiang khan in khang khan chawna te phurna te min pe ve bok a tin a factor dang le a chuan le ka bu chu te hi tun ma a in all sam to offset press te tama tun ma chuan le ka bu chu turin copy sang khat te ngai thina press lamin sang khat ani lo chuan a phoi thlak ten tia tuna chuan le ka bu chu turin copy chu ti za chu le ka bu ni ti kha om to chuang lowa mi in an budget milin copy somnga po copy za po chu a se le ka bu ni to tho thowa chuwang chon chung te chu a factor dang le ni ta le ka bu atam rolin a poitry bu a po kha atam ve zel ti na ni chu tin covid pandemic awangin online in le ka bu te an zuara omuna tangin le ka bu kan zuar thei to tun ma chuan poitry bu big page chu kan han chua a chua tu ten an zur kol te ngai ta market a le ka bu dang a compete pui ten en hral atla lawani itimei teng tu na chon omuna tang atui ten Instagram atang ten WhatsApp atang ten Facebook atang te mana zor thei to chu baka chon English big a page chu hemi SCRT hian kumsang ni som vel atang khan 12 tan poetry writing festival an lo buatsaih to trina khanga ziak thin te kha hemi college English department zeti tu te hian Mizoram English Literary Society an dina chungchon college level a poetry writing competition ten an lo buatsaih vel ya 12 ka tianga ziak ho kha ti chho ta sel te pon oma Mizoram chunga an zir zom chon itimei te ang chung 12 lo ziak sil to te le college level a lo ziak to ang te tunu poetry bu han so ta nok nok te po sei turan ombok tin poetry hemi reading session te hi khoi khoi amo hoi hot te ni pakhat chu so chan maria book cafe te son nei na mun center of activity pakhat ania shelo kan om takin chuan chung te chu thil om dan ani heng hi han soi ma sak kan du na chan pakhat chu poetry community hi om ve reng reng mi lo ti mei theya strong tak larvak si lo hi om ve tin mizo writing in English hi a thang sela poetry mizo poetry a than rol hian English poetry hi a thang ve be bewa nikum khan sang ni som ni pani khan mizo poetry hi somvel abu chuak tan se English poetry hi keima na kalo chut ve dan chuan buni chu chuak ve ni kumtira RDP in guest of eden chua nikum top lam khan BD chong tu in of younger days ka chu ve le tiang chu thilom dan ani hemi mizo writing in English kan ti chu English buwa English le ka bu chuak hrim ka literature point of view tang chuan kha kan zu ko ani chi alo dewa mizo English literature kha kan han ko deuh bi ka chu ni ta hei hi a thang mek zela hela hian hanai hi a true ming hi lam lo ka ui dewa when black birds fly ziak tu nu keima ani mizo community po mainstream India min pho chuak tu ka tiang khan mizo writing in English hi a thang ve bek ani ti khan soi ka chak pa boka chuta chuan tlan kimi hian contribution 2016 ania hei komina 23 han nei vele ta ni aro pui angren viawa chu soi ma sak thulin ka hria ka ti to ang khan kan lo aware lo point engemaw kha om ve ni ti in lo hriat nan chome chuan voina kan le ka butlang zar tur hi hemi handprints on the clay hi phek za le somnga chuanga cha ani poetry hi za le som pariat ada
cheng zan hi som ngaman tur ania voin hian cheng zan hi na ti donin ka hria ang chuan aizol timela mizorama kan press nei that ber tun laia mi na an soi hlo ber pakhat Fraser Median Publication ho ti chu ani a anakina apuin enanga a paper quality po hi aizol ke ni level kan hu the chona thaber ani nge a kom te po hi a in votlepa ati na chana po hi adu dan azyak ale ka bunei tuina adu dan thlap ani a tin hemi a chunga hian a poetry abu chunga hian illustration tranem tak oma chu a poetry ne na in nerem tura tlan kimina azia tir ani a azia saktu hi Priscilla lanun tluangi ani a wen haina rong kalem le o Priscilla lanun tluangi hi 2023 the dearest thing ti poetry bu lo chwa to kha ani a chuan hei a kom lem a hian art ta hi University of Hyderabad atanga Master of Fine Arts zo to VL nun puya kol ni sia sak ani ama omem le Miss Zui Khan soinol to hi Bible be chan nei ani a chu like clay in the hand of the potter so are you in my hand Jeremiah bung som pariat chang rukami Miss Zuina amizo tongpa aron chiar to kha ani nge a chumi a handprints on the clay la ya kha a handprints la ya te a clay la ya te kan soi chok pa zel tur ni ta se ale ka bunu a hian English in hetiang hian a zia ka voin hi mizo tong le ka bu chu ani lo wang in English lam ta zeu zeu la mit mei venturan om lo in ka ringa voin chu apoi lo in ka ringa hetiang hian anunga a zia ka Handprints on the Clay is a collection of poems that takes us through the different experiences of life. It starts at the point of life where one stays in the darkness, questioning life while facing the reality of the world. The poet tries to find meanings in relationship and philosophy only to become cynical. All this seeking ends with emptiness until somebody comes along bringing the light to finally fill the void that it kan sia china khanin darkness ti te cynical ti te emptiness ti te void ti te khatam ni kha ang chia kha hemi anin ta ka chuan he point bu hi tlan kimi life journey pakhat ani ta chu a life journey apal tlang chu emptiness void khang darkness ti vel kha apal tlang jing amin ta somebody kan tia kha s small ni loin s capital ania somebody apo kha helaya handprints on the clay ya the potter te po khani nei the nakina kan no sui zom le anga emponi se a subtitle timela he handprints on the clay hian a subtitle ania chu a journey from the darkness into the light ni he a subtitle anei a hi tu nai ni vel chau kan subtitle anei di kha kalo shi a thin subtitle anei di kha kalo hello he subtitle anei di ka hria thian kan no pan la ya hlopakhat radio an sakhin zai pol in an sakhin hriat chu kan ya ma se ka hrafu chim ka hreto lo chu I was in the darkness once but now my Lord had found me and he saves me. Oh, what a wonderful life it is to be in the light. Ka pufakte te hian an hre them ka hlo chu ti hang chu ma se ka soi tu ma chu darkness le light lo in tla je ba kha a subtitle apo darkness le light lo om la ya kha in neremin ka hrepo ka tin a title shim hai Bible la Bible be chanani ba ka poetical ang ren ka tian missing siam thatnan khodur angai ni ten ti ta khodur te ro asur te pon yang nat na te pon yang damlo na te pon yang tute mothi na te pon yang chung chuan missing a siam thachin ani chutiang che chuan potter bel votu chuan a hluma kha a bel vo ka kha thati lo chuan a thari na din le thin ani chutiang che chuan poetry missing hi Pathian thil siam kan nia creation kan nia ani ka creator ani chutiang che chuan poetry hi creation ania
a create tu chu poi thi ni ka a creation a kha a tha ti lo chuan a thai chia ziak thale thina ni ti ta kha ka ngai tu ani he a title le hemi creation te creator ti vela kha engpo ni se abu chung lampang hi lo lu tai la soi tong khan zale som pariatan hi chip chiar takin soi sen ani lova kema capacity poina atin lo ani a chuwang chuan hemi alive journey akha kan chuk ze don a heng zale som pariat a hi bung lawm riatin a thena a lawm riat a then ba ka hian atirin poetry pakhat thlang a oma atopa hian heng zong alive journey a wind up na hi hemi a poetry title hmang hian a khar le ta a content page na kinai enanga a content page han section 1 section 2 section 3 tin a clear ran chong lo amara chu a inkara te hian space ada kha tu na hian abuthar atile nu hen ka shelo min pek a chung kha om dan ania kalo sual de ani chon min ngai thiam ta ula chuan ama sapera hemi a hlom pariat a alu ma hian introductory poem katia a introduce na ama le ama a introduce na hi a title chu si ti da ta chu kan share le anga chu mi ma chuan hele kabu hi a dedicate to everyone who have tasted the atrocities of mental torture tiani everyone who have tasted the atrocities of mental torture khang ho low face to low experience to zong tan khan a dedicate ani chu amar chu tiang low experience to low tan pon chia thei tho ani mela poni se si chu kan chiar potang hemi ale khabua ama aron in I introduce na hi she mourn and weep as it departs in haste losing herself in the river of tears. The light was failing, she was wailing as the sorrow slowly eats her alive. Dawn was breaking and she was left alone in the wild wilderness as the tiger hunts her down into the pit of doom, and she has only one hope for her soul. Hey, he a poetry masaber a stanza masaber min introduce na chuni ti hian azin kong chu azo tanta azin kong azin pui te chu endless void ti te loneliness, emptiness, madness, depression, darkness, melancholy ti te chunga chuan hemi nun ruak kim lo lunglen na khohar na ti ang chi longing for something, confusion, lost in thought ti ang zong kha hemi hlom khat na le hlom ni na kan hu chu ni ta a poetry title trend khat aman atang reng po hian a poetry ho a bleak ani a thim ani and then a poetry title trend khat chu silent screams ti te mental cage ti te premonition ti ang chi te battlefield han ti te po battlefield ta kha chu ni hemi indona ne hen kan relate me the ma ra chu amma thinlung chunga khami battlefield thale thalo thimle eng te po ni me the ani kha ang thil in suala kha soina te ni ta ignorance han ti ang chi te le midnight madness han ti ang chi te ka dik tak jon heng tai ti la hi ami hi dan kha dang ani iti me te ang chu achang chuanin cursing the day she was born like Job ti te po kan huwa chu ba ka chuan death was the only escape han ti ang chi te nun pai dong tan chon death was the only escape han ti ang te chu aba kha du thlan tur om to lo mela chuan achang chuan like a dry leaf in the air ang te po in ama nun akha ama khovel anun te kha ain te khin thin ani hi hanin saita ila a manuscript min pek tirin anawina ronda kan cheer up confusion kha tamlu tu kha keima apo min ti confuse ani nge ti hi ka cheer vak le ti te pon ka in zot ve thon achan chu amma ina amma le thil a in zo na kha ke in kan cheer ka enge hi ka cheer vak le enge om zia le ka ti ani ke po confuse ani amara chu anua hemi a print out pa nga ya min pe a tin a title hian be chana nei ti te kan hriat khan le aman min hril nu chuan om ze nei vek kha lo ni a
Saitong khan ale ka bununga life journey tiang khan a journey beginning na chu darkness ani wang khan kha darkness tan kha chon khang thil kha angai si a ti ta kha ka ngai tu ka hria thiam nu kha chon kha confusion ka lo ne ka lo confuse em po kha eng mo zong tak chuan in tinga kan tiang ka enlighten ta te ti tai la adik thei thoin ka ringa chuan a second part a hian poetry som ni ada le a heta hian engemaw be se na eng call eng kha aron lang ve ta det ta amar chu kha call eng kha apart one a lom khat na nen kha chon la in thun zom tho chu tianga call han enga eng ta vek ang kha chu ni lu chuang lawa a omna a poi ta kha in a stage of confusion a khan la om thowa tin kha confusion a kha relationship lama te an hera kha relationship a kha pangai na lama te an hera a poetry trend khata phe chon alanda na chuan mangai na a tlosil hrep te po anga a in po chu adana khan chung chu ni a love poem trend khat kha ada anwala chung te chu demanding mai ni relationship a chon ni khat tiang thil te kha lo tlaset verem chang te po ani arin oma heta hian a poetry pakhat idealistic painter ati te hi angai nom re katia kan share nga you're not in love with her. You think that you do, but in reality, you are not in love with her. You are in love with the idea of being in love with her. You are not in love with her. You are in love with the idea of being in love with her. You atika, the other person khani karinga, opposite sex khani karinga, ananin niel dewa. Imang ilo, imang izo ka chu zok chu ni hantiang chika hei po hi ni intial na te po angai thenga tin hemi amut kha aswing le di te po amu thei ta a chumi bak pialama chuan character dang pakhat kha mu tur om ze fo chu chang chon the one te tia one kha o ka capital in da a him te his te kha mang boka a him te a his man kha h capital zelina da a chu heta the potter zel kha ani erin oma hemi part 3 a ero hi chon tlemin amut a swing akha adang ta dewa hemi alom khatna lom ni na ti inkar hianin passage toite te ada zelamin introduce zela khami unexpert kan share ma khan chuda chon hemi part 3 a hian hetiang hian thu toite ada I listened and believed the skeptical and cynical voices inside my head until the truth sets me free titani tuna chuan tha zalenin ko omta atina te poni theyanga atira skeptical le cynical voices alu omthina kha arilu omthina kha control tu akha tuna chuan the truth alolana tangkhanin tha zalenin ko omta tina niang chu chuda chuan pathiana engemo self discovery angchi te kha hemi part 3 a poetry som pariat ada hian mutur omta a chon part 4 a hian jam le ta la part 4 a hian poetry som pani ada vele ta tunga hi a biblical sort ta view ani chunga poetry trend khat the greatest love story ti angchite wounded healer love ti angte neon wonder the real mirror heng ho angte a hian christianity ti te christian element te hemi rinna lampang faith angchi kha angkha le bible be chan angchi poetry te kan mutanwala chuta chuan wounded healer te hi chiar intrata tan chiar vele ka chaka heti hian in ziaka amanun zelnen khan me bel thei ani pa bokang chu one mountain after another one storm after another left my cheeks frozen till my healer came to rescue brought back a smile to my face took off the mask I have worn for so long. My healer was a wounded man himself. My healer is capital. Healer is capital. My healer was a wounded man himself. Min chandam tu chu he was himself a wounded man. Ani ti angka ava in kamira khan ava in huta ava in hu chu ana chu nyang chu tiang chu hemi lom ngana hian jam le taila lom ngana hian pom somni pani da helaya lom ngana bi ka hi chon atir lama lom khatna lom ni na kan han ti diat chawa thil blik lutuk le transition kan hu angchi akha mu to lawin a poetry a topic a theme a concern ka ho akha a variety the view a
muse te pon nei ta hian ani chu chuan he stage a hi chuan engemaw reborn ang chi kha kan hmu ta a kha reborn a ka hemi Christian belief a reborn amo kan tia khoi lai mo camping a kan lu ta kan reborn lampang ang nilovin ama lama khan reincarnation ang chi lampang a kha of self discovery of who I am ti ang chi a kha kan hu chhota chuda chon apoi khi ji apo khan a confidence sort view ni atir lampanga ji khan a confidence lo ka ti na ni reng lo amar chu soitong khan a life history tia step by step a lom te a chawani wang khan a mu ta kan ti non mi kha a confidence sort view ani chuan hlom rukna te hlom sarina te hlom re na te khai khom tai la ta hian lamentation kan ti don nge elegy sun na hla te khan hu tanula henga hian api pola phote apu apa unau covid awanga boralte le ana na wanga boralte tin a classmate ta na apho na te po kan hu boka tin relationship chungchang ama kan sei to ang chi kha kan hu le mar chu he relationship ai ro hi chu a subject ale mi a focus a kind shift ta dewa family within a family te within friendship ang chi te kha kan hu ta a chuan nichina ka ma mi na apoi chi ron share akha hospital pakhat athil observe a ron share chu chi ang te po kha kan hu a kha atopa a khai khom na thi thang reng ka tia pathian a hian lom mei tur kan lo ni tin khai khom ka khai khom dan ni em ka che lo ma chu ke ma na ka khai khom sak dan ni le lo ma chon poetry a ho sa interpretation hi chi sang sang am hi asiak tun hi ka zia tum dan atin ni si lo chon different interpretation am hi poetry ho sak na ni ve bok ta trin drugs addict chung chang te soya he drugs addict a hi ne ama hi tlan kimi psychology line psychologist ani angin counseling te po pe atin awi te hi uk ti te black ti te pozia sak ta hiala ti anga atir lampanga ama personal in self center like han til dang subject dang at point pot fan ta chuan he section 6 a hian ama po hi ka shela ava interesting ve ti pakhat ka nei a chu apoi chi tai til hi lh1 ani china kaban pharti chu kha ta han lu ka du ta ni lh1 a hi lh1 hi University of Hyderabad kan lu ve lai chuan mi po hostel panga oma abcd baka nrs ka oma michia lh1 lh2 lh3 oma tuna ka hre dan chuan somni pathum om to a kan campus kha zau khopa aizol not true te chu kan no lengang kan ti thina southern campus northern campus titen anlo clear to a chu ani hi tan kimi an chu clark tir khan lh1 a hian ama lh1 te pe chu hostel ma saberani van a room pot te a double room ani a ta chuan ne a senior te hoina an shoi thir saberan shoya et block velan shoi khang te kha mit tha ke ni pon kan lo ti dan ani ta poni se a roommate kha culture dang ami ani arin ma khan Indian politics te kan soya faith chungchang te kan soya literature chungchang te kan soya amar chon future kha campus a khan Hyderabad University campus a khan hun eng tak nen shat lai khan thil dang aron in herta pandemic kha lo am ta ni du angin campus life po enjoy thei ta lova chu ne kazuk feel pui dan chon a campus and ma experience tu ratama amar chu pandemic avain 100 semester khat po ni manglo kha covid awangin azuk kling ta khani he lh1 a poetry a atlar topa aron zia hi but I will hold on to the memories made in this place forever ti te hi ke phuna ka feel ani achan chu soi omani am ka hre lo mzd wa tang phd gan zawa amara chu rs aten an beng lo hupse mzd product a hen ke ngai che lo khoi chong an ti jan University of Hyderabad khala india ni tiang vel lakha but I will hold on to the memories made in this place forever ti lai hian thil tam tak ke ma chu na se poetry ka tui tran na ni ka zia tran na ni ka zia top na ni bok achan chu tlan kimi tiang hian muse khan min zui ve zel lawa main gate bula khan min bai baya top san ani amar chu poetry ka tui tran na ni ka tui zel na chu alani in ka hria chung vel te chu han share pa chu ka du bok ba ka kan chen ten an khan pp te kan india powerpoint te kan india friday la hen kan poetry de kan share ve la chen amar chu kan ka chu engemo hun khoral na ta na kan zia te ni bok
LH1 hi a interesting katipok chu ka han pot fan du boka chuan khang ka hlom khatna atanga hlom ri na ni ta se a thuak kan soi thei chu ni ta a topa hian a concluding poem hi hemi a lekhabu title hming hian a wind up hetian a wind up the someone now became everything as he was molded through cuts and fire. She could finally see the potter leaving handprints on the clay. Tita hi a poetry at top a last poem, a last stanza a kharna nita heta the potter leaving handprint on the clay lum me kan lo ni tia ale khabu a forward hian to my fellow clay satia eng mo ziak chawa chuta a wind up na a close na a kharna bojon the clay who writes atita ama hi hlum anginan ngai ain me bel ani chu atlang pui kan soi thei chu nita se soi bel chak hrin khat kan e hemi a technicality lampang ang kha chu ni soina hun om lova I paka kamu dan chuan hemi a technicality lampang a hi poetry adon dan ani lo adon ang kha le aton ang kha thu adon ang kha ada ani me in ka hria tin psychology department ami in poetry ten zeka psychology le literature interrelate na te kha ron pho lang tha in ka sheboka tin hemi ale khabu hian coupler rose te po ka hriat pha ani clock ka intia chuba ka chuan hanbel le ka du chu 2016 na Faith and Faith English novella ziaka kumsom ni ani ma kumsom pakwa vel malam khang lai vela ziani ta khang kha ano pangse chu katimia lo tu na mi apuitling ta sate katimia lo apuitri jai amar chu atilama ka sai tong khan mizo writing in English yan poetry kan nga to prose writer hi kan mamo ani chu bangcha prose writing lama hian kile the se ka du khopa chuan imponi se ziak zela kan lo chiar zelang tin du sakna ka la ne kalome Dr. Silal Ompui Van Siao Chunga kan loma chiple chik takin aron clear newa angai nom zia kan sha tin latlan kemi po kan soibel du chu anun hlum bel hi bel votu hian moi takin a cher chuak thiamang tin a kho har na te a thinlung ke zong te kho har taka alo cha fep na chin te kha la chap zela thule hla tha tak kan la chiar du ani tikha kan soibel ve ani aphur om to ema local khom te hele khabutlang zarna in khom lo tel zong te po ina kan van nei zia kan she thar ome tin Dr. Silal Ompui Van Siao kha asoi to angkhan laltan kimile khabuziak masaber Faith and Faith clear log na hun thattakina lo man sak to bok ani tikha kan soi langle ani voina kan kal khom chan ber handprints on the clay le khabu tlang zar na hun kan hmang anga le khabu tlang zar tu tur hi Professor Rin Pariral te head of department Psychology Department Pachunga University College athokmek ani tuna tlang zar na hun hmang turin ilo so mang u tlang zar ma in thutlem kan sei photanga kan in program min kai shoi tu Gladys Site Dr. Silal Ompuya book preview tu laltan kimi chung le khatte le mi sombi khetilai local khom zong te in zawai in zibai ka book chewa hi voina hianin le khabu le documentary thutak thlang zar tura min som hini hloka inti ema lom ani ti ha kan sei ma se du'a tin he le khabu le documentary hi mitam takta na mal som na ani theidonin ka chia chu wang chuan he hun po hi ahlu ema haropui kati tak zetani laltlan kimi chungchang hi soi phot ka du'a achan chu Pachunga University College Department of Psychology akan student china ni ani hi 2017 atanga 2019 khan khutilaya PUC kan zirlai ani kumsang ni le som pakwa 6th semester examination MZU undergraduate examination khanin Mizoram pumpuya
psychology department khan topper ani a tin chumi ba ka chuan topper te award kan pek chin professor zo kai tluangi proficiency cash award te kha alo dong to a kan chuang ma department angin ani hi tin chumi ba ka chuanin zirlai ani lai khan hemi zirna pia lama activities shanga ain hmang nasa ma hei evangelical union kan ti ate po thei to pa chanem ai taka in hmang ani azai pola te atela ti chuanin makdeu me chu ti ila hatia anga nasa taka thil danga ain hmang chungpo khan academic azirlai hianin as atwa attor phami alawani midang teta na enton tlak ani zia kha kan hmu a zirtir tu te pon kan chuang ma tin chu me ba ka chong kan sei bel zel du chu MSc kha nichenan soyang khan University of Hyderabad khan health psychology kha azuko zir zoma chu ta po chuan an class a khan topper kha zuk ni le a tin PhD anti zom le a health psychology a tho anti zom le a nikum a khanin hey Indian School Psychology Association hi India rama hianin a oma chu state dinai hanin zar phara Mizoram a post state convener kania chumi Indian School Psychology Association ina international seminar an buatsaih chenaya ni tain ka sia kata khanin as a PhD related ni in ka sia paper kha a presenta chuta po chuanin best paper award kha aron dong le ani chutiang khopa nge ni ang mithiam kan ti don nge mo a tho rim na le athiam na te pathianin malasom zela khatyang khan akhen china pianga hianin enge niang hlotlin na hi ani zela hi wang hian kan chuang ma hei tunla ya hian thalai tam takte hian an nuna harsatna nasa tam tak an tok fawa an harsatna an machon thiam lo awangin ma an son thei lova tin ma thlir tha te an nei lawa an nun te be dong chin ani chutiang kara mi tam tak an om lain harsatna kara po mi tuar chel tumro le ma thlir fel tak nei tan ki mi te ang an lo om hi an enton tlak kan ti a kan zir lai te ne na po example ani zia te hi kan soya kan nge niang kan soi na sa chin le ani tin hemi chungchang bi ka hian tan ki mi nu le pa te pul chaki mate nu pa le api te fak imphu in ka sia a nu le pa le pi enton tlak tak rin tlak fa te tu te fui thiam le fa te enkol na ami hlotling an ni zia na hian alangin ka sia ani tin he psychology field da kan oma tute mai mishing tute po hianin kan family background kan ron chor chhona apui mo zia hi azir chhuak te mela nge shechiang tu kan ni a mithiam te chuanin ti hianin an zir chian na chuan an mu chhuak ani chung ko a enkol na tha le waplum na dom tak noya seilian no pang te chuan mania in rin tok na te in shia chian na te tin heiril rusuk khek ngal nget tak nei na te le midang te ne na in lai chin na fel tak nei te mo phur na lak te le zirna lam hlotlin na nei tura ma kho eng tak nei fa te tu te an ser chhuak chin an ti a chutiang tak chuan veini han tan ki mit nu le pa le pi te hianin tu le fa fel tak an ser chhuak ani ti hi alang chiang in ka sia a hei khovel thil academically mei pon ni lawin pathian shad na konga mani tu le fa te thatta ka kong ko mu tu in ni thei hi in fak om ka ti a pathian om puina le kai shrai na in chang na sa ani ti ka sia ka lom le ani ti chuan book preview lama khanin china khanin Dr. Seal ompui khanin chiang deuh main chip chiar takin ngaihnawm deuhin aron soi to a khalam pang kha chu kan soi ve lowanga tan ki mi hi hemi lekhabu azia chungchang le documentary asiam tur chungchang hi kan college aron kalin min ron shilve fo china zirtir tu te pon kan lo nge nyang kan lo fuya tha kan ti thu te kan lo shilve china hei lekhabu siam hi a harsat zia ka sia a zia phei chu English le ngalin ania thil hau tak tak ania department ang pon entir nan hei psychology a chon lekhabu te kan lo edita kan publisha tin ami mal tak ang pon nikum loka khan chu school psychology chungchang mizo tong khan translation te kan han be ve a ma ni hi chon thil ati theilo ti ka sia a chutiang kara chon lekhabu le documentary thattak tan kimi hian han siama
tum tlang tak neya an puitlin thei hi ka chuang em ani ti kha ka soi do a I heng zong a len chua thei na hi engdang wang ni lovin ama siam tu le adu dan ang taka kai shwai tu pathian wang ani ti hi lo sha se ka du a chu chiang takin kan hmu ani ti chuan able khabu le a documentary kala en ve lo ke chuan masetlan ki mi hianin a description te kha min ron thon ve a khata tanga ka lo hmu ve chu china po khanin an ron sei to thowan ro sia chok to english khan a thuzia ka hianin anuna a ton shiat angkha a hun a lo paltlan to nu zong kha ron tar lang ti ani ta a ti chuanin tu te mai po hi kan nun dan le kan om dana te hian in sha thiam na te in rin tok na te hi kan nei lo fo china thimzinga om tlat chunga khovel ron dai ve penge pop ang chau hian kan om thina ni chang chuan pathian tel lo chuan mihring te hian nun om zia kan ngai to na sat po le kan ril ro a boy tinga kan ril ro hel tel zo community mei turani a heng zong ron siam thathi tu chu pathian ani ti kha ron tar langa ani chau hian kan nuna ruak riau anga in shiat na hi min ron hnok kha sak thei ani ti kha kan zir chuak thei don ni in alanga tin hemi pa ka hian thil tlem te soi bil du kania in a psychology field ta kan oma ale khabu point china ron soyang khan psychology le literature a in link na kha ale khabu atang hian aron langani ati a ti chuanin anun kongte te po tu na khan ron soi chhota a chuta chuanin kan tarlan ve du hrim chu mishing te hian kan nuna hianin atu ate po hi helai local khom zong te hi harsatna psychologist te chuan stress kan tia rim tong na kan ti mizo tanga kan da dan chuan rim tong na kan tia kan tok fo thin ani mitam zok te chuanin heng te hi an pal tlang theya ol sam taka an pal tlang thei lai hian chen khat te chuanin heng hun khir tak le harsatna kan to hian lungai na te ril runat na be don na khang ang zong kha nun thak hlel lo na te po kha a thlen thei ani hetia ang taka harsatna ma chon thei tur chuanin voina ka soi du chu zirlai te point om ti ka shia a he life skills tha ne hi apui mo em ani a tin nun ma chon dan dik kan nei apui mo a tin kan thil thlir dan shim kan perspective hei khovel kan thlir dan po hi kan ril ruput mang hi adika nga ya ril ru sel kan ti fo kan soi na sa to koshana te po thu sei tu ten an soi na sa to kha kan ni atul em ani ti kha kan soi thar le do a ti chon ani le life skills te kan tia nun dan thiam te kan soya tin nun ma chon dan dik tu na ka soi ang khan ril ruput mang dik ti te khang ang zong ril ru sel ti te eng tin nge kan neyang ti in hanin zot ta ila poimo tam taka oma chen chuan pathian thu perspective atangin pathian thu atangin aro an kan soi theya chen chuanin chutiang khatiang kan soi thei tam taka om chuta poimo berte zinga mi ka ti chu tlan ki mi le khabu ne na in mil deu me hi oma chu mani in sha chian self awareness self discovery hi apoimo em ni in ka sha a tunge kani eng ang quality nge kane enge ka thatna enge ka that lo na mo khate ang khanin enge ka mamo enge ka tlak chamtia ma ni kanin zo a kanin sha chian hi apoimo atul ma sa fo thin ani heng atam tak te hi chu azirin kan zir chhuak thei ta ni kanin zir tir theya tin mi hlotling nundan thane te nuna changpon kan zir theya tin tu chu mai ba ka chuanin ka mani ton shat mani experience rang kanin zir chhuak thei ni tlan ki mi po a life experiences atanga thil zia aron a thil ton te aron ziak chhuak ang khan chuan life skills kan soi te po hi kan ngai poimo em a psychologist ang chuan voi tam tak zirlai school no panga te le he thalaya te po kan zir tir thin ani khatia ang khanin heng ang hi engtin nge kan ka zir choang kamamo sia kan ti chuan chanpui na mithiam zok te chanpui na dil le zo hi she lawila ti hi voi ni han ka soi tel do ani he psychologist mental health professionals kan ti counseling psychologist te clinical psychologist te tin counselor counselor le pastor te mo khatian Thlarau lama min pui thei tur min pui she ha ulawan tam ti kha kan soi thara le du kan shed vek to nu po ni ma se tin kan shed reng tur ka dul pakhat chu abikin zirlai no pang om inom ti ka sha a ke mania hianin pathian hianin ama ka point soi zum nan thatna theina thatbik riau na quality potential kan ti hi ke mania hian kan nei ve kanin shelo mai min china ka soi ang khan self awareness mani in sha chan na kan nei lo wa han kan shelo mai china hemi thatna theina quality hi pathian in ke mania hian ada ve kani ti hi
pom ila ka du ani voina hian chu kan thatna chu kan hai chwa hun hlawtlin na konga min kai hroi tu tur ani thei ani I tlan ki me pon tu na hian a potential chu a hai chhuak mek zela lekhabu dang te poziak turin kan in fui mek ani te ang khan kha kan hriat angaya ke chu engma kan ni lo mi te ka tluk ve lo ti kan in ti tur ani lo achan chu ka soi to ang khan pathian in adu taka siam tha ati taka siam asiam te kan ni kha kan in hriat reng ka doa mi te na quality tha an nei lo enge mohi kan nei ve kan ni ti hi voina hianin sha thar le ela ka doa ti chuan khovela kan om chung hian kan thei na pelama kan quality thaber pelama hian midang ke mani aya tha ke mani aya fel ke mani aya zeinia kan hriat te po anom zel don ani chu khovel ani miaw wangin amma ero chu ke mani thatna china ke mani kan in hriat chiana kan mazona kan ti ture reng te kha impact na hei full dedication ne na kan ti tak zet na ne na kan ti zel chuan hlen chwa thei lo hi kan nei lo ti hi ka soi do ani laltlan ki minuna hian achiang em ani ti kha wena han karun tar lang do a chuan apoimo ber heng zonga hian keini chu ring tu kan ni awangin pathian kuta kanin hlan zelanga pathian chau hi kan thil ti zonga hlotlin na min pe thei tu ani ti hi thengil loila kan shathar le donia ti kha kan soi do a to bera chuan kan lekhabu kan tlang zar ma in kan zawai ta na bible chang pakhat tarlan du kaneya thufing te bung thum changa le chang ruka khan I thinlung zongin lalpa ringla nang ma hriat na in ngat su ikong zonga ama hrirengla ikong te chu ako mu zelang che ti hi kan mu a hi ke ma bi ka po ka chang thlan kanun min kai hroi tu te zinga mi ani a voina local zong te hian he chang hi kanun kai hroi tu a mang theu ila ka du ani chuan tu na chuan lekhabu kharon keng nai se latlan ki mi omem ama po kha ka bulla han run ding se run ding chhuak sela hele khabu handprints on the clay ti hi achhar tu zong te nuna na atho zel nan le achhar tu amamo tu te ta na hlokpuin na aloni theinan le azyak tu du thu samang taka pho chwa ani ngei theinan pathian minin lom takin katlang zare Professor Rin pariral te chunga kan lo me athu soi te kha ke ma amimal tak po hian ka lo hlok pui em ma asoi cha ka te a nang ni po in hlok ve nge ka be se ani kan tlang zar tak le khabu handprints on the clay hi cheng zani som nga man ani a hlut na sia a le khabu khor pum tura be na sat angai zia te shechunga aman tawzoka leidu te kan om ani po in pon lama sonin receptionist ten an lo thut pui anga hele khabuzak tulal kan kimi hian a hming azia nan thlap buka voina local te hi miwan nei bik kan ni ka ti to kha voina hian cheng zani chawina le thei don bok ani le mai du tok lovin kan chiaranga social media lama po a thazongin kan vorlar choi donya tuna chuan handprints on the clay le khabu ziak tulal tan kimi thu toy soi turin kan somanga ani hian voina le khabu kan tlang zar chaw ni lo ama antarlan to angkhan fade and fade ti le khabu novel ngai nom tak mai kha kumsang ni le som le paruk june ni som pathuma khana lo ti chhuak to a tinani hian in instagram ma te youtube pa te page te channel te mual takina kalpuya miso chalai te ril rushi sel na lama tuimi te le pathian thu lama tuimi te ta na hlokna kan sarna mun ani nge kan be seya thu le hla khovel ti house turin du sakna kan hlana thu le hla a athiamna mang hian sang taka invor sela thlok sang zel turin pathian in shisel na chatak nen mal som se ti hi kan du thu sam perani tuna laltlan kimi elo somangu kan som na thingai pui mo a helai muna mirun tel pui tu zong te ama sign kan lalpai swa krista mingin sibai ka buk tu sewa voin ni kanon thleng tamai hi ke pon makkatia atira kabul chan dan te han ngai to chuan
Pathian na thoni ka ti lo thei lawa chuwan chon lalpa hi lo ro pui ber se he project kan jan tira changa documentary le khabu kan buatsaih tira changa karil ruwa sang om chu ani chu ke chu lang tur ka ni ani chu tlatlum tur ani ti kha karil ro hana rinon tluk maya voina hian ni e ka mami te khan ka thatna tam takte anron soyani amaro chu khang zong ai voini ro pui tur ka du su pathian hi ni pathian om lo se voina in ma lo ding tur po ka om lawanga heng zong ziak tu timayang ama min pek thawana engma hi credit hila ka du lawa ka theina ka ti theilo zia hi ka shia chuwan chuan a chuanga piang in lalpa chu chuang ro sen teng khan voina handle pa hi lo ro pui ber set hi ka du dan ni chuan ni china khan voin kan shia tangin voin ni thleng kher ka thlan na chan hi world cancer day ani wang hi ni pakhata ke ma hi ka thesis han oncology lam ti tur kan i awangin ka ngai pui mo ve em atakina field ta kan luta cancer na ina mizo mi puita minti buana satzia le chungko a pakhat po kan sertuar nam chan chungko pum pui ati buana satzia ti ataka mutu kania khami sharang chung khan vo inni hi karon thlang boka ni china khan op khan ron soizoya priscilla kha aizola umlo wangin ron kal theilo ni ha karon seidu boka chuan handprints on the clay ti lo chhuadan hi ma sign toite in kan seidu a poetry pehi chu ka zia hi karing ngai lo shim a thokhat lai khanin nepal NGO pakhathianin miron zia tir china social issues lampang hi ka shal china ka poetry hi ka bi hian in boi shal su nakin aila chhuwa ve dunge mintia pi poetry bo khari chu ka chhuwa po ka ring laute kha ka laute bo inni kan ron thlengi amak ang ring khop meya tikhan ma se pandemic ka ron thlenga chil chi shangin kan nun te ron bo baita ka khanin ka thil lo zia to ho tikha kan ena poetry bu chhuwa tum shima chuwa zuk ziak ka nishan lawa ka zia to hote ka en khan le khabua da thama omani ti ka mu khan hetiam poichi bua da tum vea malak kanya voi ni ka tum to a voi ni ka hlo cham to a atir zan unspoken ti khan da kan tuma ma ti ha kan lavia ma se ka mishing tum na ni wang hang ka fail zel ka hlo tling theilawa ma se a to pa chuanim hemi ka ziak zom zel kha le khabu kha chuanin a le khabu ming tur hi pathian hena hian ka dila ka ziak thachu meya ta khanin panga vel hi ka chira changa kala chhuaka a faki hi ne na han a fak khunge naliti hi ka ta ka zota pathum vel hi min than chwa saka chuta min khan chwa pathuma changjon handprints kha ka bitalak tak ber wangle kanuna thuwa soi em awang han thang chuak ta khani kha ming hi ani a chuanem he handprints on the clay ma kalak chan ngam dan po hi documentary te poi karil ruwa chhina ma se ma kalangam ngai lo a chan chu asum mangzong te le shang ka theilo da zone ke en khan ti thein ka in ring ngai lawa ni guma han kanaw hi tun han kolkata pakhat om pakhat hyderabad ta om wang kan zinga ron tel theilawa kolkata ka om pui lai hianim kanun kha a chaw ve em makhang lai khan kan veng ram nun ka ushan kan nia akhan crusade an nei upasingur thanlung a hi kan soma khakharam nun ka ushan channel a han ron da china kalo en ve china ni chuanin Thursday zan kala she chang khame Thursday zana asar muda khan chuan lam ti hi aron soya khami zana inkhom hopi chan in la shevei theya kha asar mon khan min ne em meya pathian na vision min peka khan chuan lam kalo nei char chara atakin kalo puitlin ngam ngalo kha alo nia chuwang chon elal pa he ti tura min ti ni chuanin rin dain ka pen swak top mayang ka te keima to ka pok ka account ta poisa claim lai berin ti maya mishing lama chan engtin ge hemi zat nei han ka puitlin thayang ka ti lai khan rin dain ka pen to pa he tin hagai kal tlangin usia mate ne kanin shia ka vabia ati khang kanin be chawa rin na in min loadin puya nikum October tha chang khan shooting hi chu kan chan to a November tha te po kan neya mase Hyderabad ka chukle ring ai wang te khan kan sola chuan kumin January a khan atop lampang te khan kan han shoot chunzom le khani a voinia pathianin mi min po khom saka mi fel tak mi tha tak documentary a tel tur te po ka vasoma ka somna tlom takte han mani pon min lo ngai pui mo saka khanin buatsaih min lo tel puya kha wang te po hang kalom tak zeta tin voina ka soi to ang khan chu documentary bi ka aron chwa dan chu ni se pathian hero pui ber se ka ti a nakina documentary kan en don thawa lo soi lok vak ha ka du lawa kan chithiam don thawa documentary kan en ma hianin nisina anon soi zoi be se na engan ti
kan nau phua ani a he documentary ta na khambi a phua chan kha I kan shiat ve chula ka shiat awangin kan nau hi ka zuk request lalmam I phua chan kha toifel takin min lo thon thei zon nak tu ka share chhuak du ekati a min ron thon hi voini han share chhuak ka du a sam za som pakwa chang som rup panga changa chang som sari pani na kha abe chan na ni a sam za som pakwa chang som rup panga changa som sari nai kan share lo kange Isia lo chunga hian lalpa I thu angin thil cha I ti china finna le shia na cha min zirti ro I thu pek hi ka ring sia ka twar ma khan ka wak bo chin ma se tu na I thu ka zom ta khi nang zong I cha a thil chati tu ini I dan te chu min zirti ro chapo de chuan min hek china ke chuan thei top choi ni dan ka zom ani an thinlung a saka ke zong I dan ka lom na ani chin min tuar tir ka ta na lo cha I dan te chu ka zir pha ta I dan min pek te hi tangkali rang ka saksang tam tak ain ahluzo kani ti ania kan share zo mangi kanau minon thon hi chang khatna le thon hi ka chiam pa juna nen hian chongchai na hun dom tak mai pathian in min pe fo china Thlarau thianglim ompuina kan sangna sa chin lea ama I ro chu tiang reng chu lo ni theilawa tlai khat chu kan nun be dong le mang ang tak mai hnuaya pathian kan aule a chongchai chu har ta hle mai kan chungril chuan pathian kan mamo si audan kan thiam bok si lo ama chu thalel viau mai la acha shi bok si lawa pathian laka vuiru tak chuan in lam ka panta a la saktuma keyboard ka pan ka chutsi a hi he la chang khatna le athunon hi athluk nen pathian in minron pehlol maya a kazia nga la ngai ni kati a pen le paper chu rang takala in kaziak chhuak ta ani ring tu tin te hian la li suwa in puana te a chanchin chabei se na hlutna te hi kan shia thar fo theinan harsatna hmang hian pathian in min khoi china ni ti chu ka sha thar ta a samziak tu in sakhi lui tui chak ang maya thalel ang khan kan thalel chin la li suwa thatna tem to tu chuan a ma tem to tem le chak na kha nei chin ma se kha hun thleng tura torna paltlang tur tamzia kha pathian in min hu fia tir ta ani chia na huna chinral fe kamishing kan om na huna chachin pathian alo ni reng maya pathian dan thianglim lutuk ma kan ni na kan in hmu chuan kan bol hlo zia lang siang china hai mol phawin kan om chin chu dan chuan kalvari tlang min ma mo tir thei chawani ti she oma kan om na hmuna chu dan hlu zia sha na hmuna kan nun hi ti thiang hlim le ser shan alo ni zel chin ani chang ni na chutia chang khanna le thunon ka ziak zo chu ka chung kwa pathian in min shwaina le kan mi mal duna kan rem ruat ve na zong song chu ti tlomina omle chin dan tika ngai to a kong shang shanga ring tu nun su zir tirin ko om ve zela mishing hian rem ruat na chapui pui dik pui pui alo nei ve shin ma se chung zong song chu ti tlomina lo omle chin ngatimo kan duna pathian rem ruat fel tak so alo fia theina tur alo ni kapi hian pathian thu min shil fo china ke ni chuan pathian hi kan thlang zo lo ama min thanna le min von na awang chau hian kan nung ve ani ati chu ka she chuak takwar mai kan ni tin nun man hi chuan pathian du lo thil po hi avan du tam tak em ma se chu ti kara chuan aman min than to zok na krista chuan tlinga puan kan ni ta hi khovela thutak ro pui berani ome chang thumna hi chu ni danga min pek belani a covid laia chung kwa kan dam lo chhonen Thlarau nun sak harlu tuk chu pathian nen thlen sak nai ka nga em china puro ku ngal hat la chuan min hne hle mai ala nunung ber pol an soi swalin bo mai la tia chuan heti hian alo zia ka katha chawa cholta I thisan luanga chuan aro puidon mange I chandam na munral muanga ka chol kum khwa tur chu ti in khovela swal wanga kan room tlok na lakata kan chhurila ni tina indo reng nun lakata chu chol awacha kom chin tak chu hmuna chuan lungai mang an boina bo to anga beram no la li suwa chuan khovel zong zunga engkim chunga hmun sang bera chan chu be sena nen ring tu ten kan thlir chu ani awanga hlel om tak em chandam to kan ni na chu kan thil ti wang po ni lova la li suwa khongai na wang liaw lewa kan chan chu ani a sualin shia chhuana hmuna hlut zia kan hu chin chu ta mai chuan pathian min chol san atum lova chu chandam to na chan tu te chu ni tin sualin min la hne fo awangin Thlarau thianglim shwa na le thunun na hnuaya chandam mek kan ni na chu kan chang le chin ni tina tor na le chia na kan to mek hi min ti thiang hlim na chu ani a chu chuan kan nu na swal tha ngai min tha tira thiang hlim na kong min zo pui chin ani thei to point pathian dan hi zom tum mai la khovela hian kan nun hian ava phak lo in sa cm be se na nen kan chandam na hun tur chu kan ngak me kan ni ti in a phwa chan le hele
he le khabu le documentary ne na in me takin kanawina min ron thona ni a kha kan zawaya sha tur ka du vain karon share swak telani thangzong kha ka kemalama chang ka soi theini kalome avahan soi chatak em ringam tu tan chuan kan rin tlak pathian hi a rin tlak zela ala rin om zela ni ti kan chi thei ome a thorim na ra voina sing thei hi kan lom pui tak seta chu mai ba ka chuan minol pui na kan zuam lo le kan thiam lo sap chong nga ta le khabu pani lai mai a khor pum thei hi mizo thu le hlakhovel tan a hlu kan ti a kan swang tak zetani he a kan voina kan lo lu tir khan kan kal khom tir khanin a sherte fel tak tak kan hmu anga tin le khabu zor chhuana lama chanpui tu fel tak tak kan om boka khang te kha kids care school lama zirlai te le zirtir tu te anni a tin kan ei tur tuin kan ril jam hlawa kan ei tur te min boy pui sak tuan om boka atlani hi a joy om an joy om tha kan ti a an en ton tlak kan ti a an chunga lom thu kan han soi ngal ni se tin voina kan local khom san pakhat documentary film clear ho na hun kan han hmang do nanga he documentary film hi mun danga clear ho tur lo om ri don lova vo in hi exclusive premiere hun ani ti te kha kan soi tel do a kinaziak tu laltan kimi thiam na le a theina mai ba ka he documentary a lo chwa theina na tha le zung an hun lu tak seng tu a phena mi poimo tak tak an oma khang ho zara khan vo inni hi kan chuang chwa ka film hmuhnawm tak kan thlir ho nge kan be sei bokani nangma ni awang liaw liawin voina hian documentary film thatak a lo chwa ka kan lom tak zeta anin buatsaih in buatsaih turte omani chuan anin buatsaih zwa kan thlir ho mai don nya namin beng at hleithei a thlir tu zo ka ni china khan karon chonga karon changa mi puizi nga chang khan ka lo thlir ve a in ngai dam ka ngai lek lek ka mit tu ya lo tlaman mo a keima ang thawa in ril ruwa khoi ve ka ringa tin ama ring tu te chu thlaphanga omte thamwan nga ya omte thamwan tu atan le thlaphanga omte chan chuak tu atana ke kan pe na ngai zia te min shiat non tir arin oma tin anu nung zo ka hla kan ngai thak lal than oma atlani naw lal mama la phwa kha be se na eng ti kha enge be se na nei tu ni kan tum zelanga be dong lova chhel taka natna kan torte twar tu kan ni a pathian hmangai tu zo kan ni zel theina turin nun zir lai thata ka zir tu ni kan tum zel don nya keima ang boka in ril ru khoi tak tak thu soi chak tak tak te in om to ka ringa soi chak zwal te soi du nei te adu apyang tan hun rei lo te han hong lo kila voina hian thutlem te ron soi ve ka dua atlani kha college kalchina a accomplishment te khan soina sa poso pakhat le poso pania po khan student of the year khan ni thei khop khan ama kha hlotlinga ama hi ami zia hi azir chan tlak emema he ka soi du chu ama hi rinna kal hi ni ti hi achianga nuna hian a chen chon a chang chon mi hian hei thilk shalok rinna kal to phi har kan ti ni chu shat lok te a result shat sa te hi kan du china ma se tuna documentary le le khabu zia na chang hian hei rinna tak tak hena kal hi ka tia chon pathian hi a ringam emema pathian po hian a ringam ani ka ti ama tuna psychologist te ron ni thawanga phd te ron nga mi tam tak khoi tu pathian hian khoi tu tu ran pathian aman nge hi ka ring boka chon atlai nuna afak om ka ti na em chu thil at tak tak zelani anuna hian hey she doesn't breathe through life ang khan engkim kha apengam anun zong zong kha a hey ava in be the ekati inge soira tak ka thiamlawa chan hey athil ti engkima khan a thei to pa chwa zela chu engkima hlan ngam kha akwai senna ni ka ti boka chan a beidong du lo te hi afak ka ti emema beidon chang tam tak chu nei ma se pathiana arin tlat na hi ama chang ko han zir na tur tam tak kan nei han ka sha chan a to bera ka soi du anun han en han atlom emema hey anuna chuan chapopui na tur tam tak te po anei tong amar chu ama bia khan a hoi hom zia te hi pathian rim tu ani zia aron lang ka te amoi ka te anun zia hi azir chan tlak em ani ti hi karon sai tu ni
Masain KHRL du oma nganeram hun servants wemi president kania wena he programa ram hun servants wemi shroi tute min som hi kan lom khop maya kanong kal kim thei lawa mara chu rem chang chang kanong kala wen kan program man kan tam lo na nga kan serious le ka ria pastoral synod program vel kan ang mangi ka te kan a program aro pui khop maya nia matan kimi kan ti thunga ken ilama chuanin ani hi thian na le azid na lampang chu seitur kan hre thui lawa hamara chu khotlanga apoi mo na te le ayu pa za na te hi aro pui kan tia tin we me hianin library ate kan hmanga we me program sang sanga thu soi angai pon soi tir maya zai ngai pon zai mai theya tiang khanin amo phutna tlahi chu ati hlothling lo ngai lo ani hei wena hianin ama pual hun kan man rual hianin chung ko thil chung ko program te nia apa hian lom tu seina nei don thowa anu le pa hian ding ve hrim se kalan tam le tam lo pin helo mai theya putra ke vele pibiang kheti khalo ding lok se la khilam pangin hoi chho te kut te beng te ngonu le pa hi api hin ding vele sela pitran pui ni nimina mithi vuina salvation anin vuina avui tu khani na soya adam lo lain covid awanga dam lo lain pathian hena lalpa min ti thisu khovel ha ni tang kala tangkai tin kadila ti kha soya adik ka ti khop maya khateng khan ma than ki mi po hi damreng sela pathian tan po leya bi hlokani to su adam reng theinan te po du sakna ran musal ban su hming kan hlan ani lome soidu dangkan to lawan yange tuna chuan handprints on the clay documentary film alo chwa theina na thale zungseng tu a phena mi poimo tak tak lom thu soina thil pek hlan na hun kan mang do na nga an hming kalam chwa dan in dothian stage lama hian in lo chho mai sela a hlan tu turin hele khabu jak tu la kan kimi lo chho box sela ama saberin hele khabu tlang zar tu professor rin pariralte pati na tan hian lazui moi tlaw hun ser min man sak tu aduta hian VL man buya kol ni handprints on the clay VL nun puya kol ni handprints on the clay le khabu ko moi takazak tu ani adota hian Dr. Silal opuya van siaw thiam taka clear lo le khabu clear lok na nei tu kha ni pangana hian Dr. C zau than moya atutami alo in rin lok theinan Julia Vanelruati Julia Vanelruati alo kal zo hian alo in rin lok theinan lo ming faki fam hoi te ni chna thu thiam de wala soi to khani adota hian pi ngai san pi zonga a chata beramoni ti theitur khopa tute cher chuak chale pathian shat na konga tute kai shwai thiam
pi lal chan pui lal tan ki mi pi lo chuak le sela adota hian pu lal nun siama video boy pui tu pu lal nun siama kha lo chuak le sela adota hian lem chan thiam em mai documentary film lama kan lo to David Ram tloanga to lawanya nge adota hian Sylvia le khabu ron sui tu kha adota hian nula zodin pui atlani chian nu le atana chom kai em kum tin reng ba pui tu lo chom le sela to perami hi chu atlani han bang ve thul sela tha Gladys. atlani asem thiam hle maya enga moni thil tha deuh chu akhung khom rui kan ringa lom thu soina thil pek te min pek ve du wangin kalom em ani kan hun top lam kan hnai do nanga lom thu soina hun mang turin lal tan ki mi pa pu lal chaki ma kan so me Pathian suaina in kan phanu matlan kimi documentary film le poetry bute a buatsaih theia voina a hun kan hun ro tang te manga hlotlin na kan han chang hi lomum kan ti me ma sain Pathian chunga kan lo me mani tin kan le khabu poetry bu min tlang zar sak tu professor rin pariral te ini chan mi sma pariti hi kan hriat lar de wania kan hre jing khom me meng hi achunga lom thu kan sei boka ani hi an college lama te lo asir tir lo kai hroi thin tu lo voi thin tu ne chunga kan lo me ma voina a hun lu tak sengin ale khapu siam te aron tlang zar sak boka lom thu kan soya tin kha nula zui kha kun serte ron mang the kan lom khop mai ni chunga pohan lom thu kan soya tin ram lui sai lo china a poetry ron a pom ron cher chu sak tu chunga pokhanin lom thu kan soya tin doctor sil om puya pan chiu ani khan china suyang khana le ku ma sa kha a thir lok sak to poka tu tuma hei long wai china ron ti sak le a le khabu preview hi in buatsaih angai lu tuka kunte du angai tu na se na ngai poka ani poin in phal taklin hong takin voina ngaihnom takin aron thlir lok saka achunga khan lom thu kan sei poka tin chuba ka chuan hei One Vision Gospel Media hokha documentary film zong ti sak tu shooting zong ti sak tu an nia an ni khan thei to suin uluk takan lo ti puya an ti chunga khan lom thu kan soi poka tin chuba ka chuan englo khami a documentary a lot in the tur ta na tha tho thu zong te chunga khanin lom thu kan soi poka tin chung le khat le then rual tha te voina helai muna he hun miron man pui tu zong te chunga lom thu kan soya tin he hun lo tin na tur ta na akazin tele athian te ho u nau te khang ho zong chunga khanin lom thu kan soi poka lom thu soi na tur hi
min sil bat ro ka tia min sil hara kas no soi mai ni point min lo khe thia banga ni china committee kan ne a committee lak lo line ke po point ni puna ni don si wangin tar so pani committee ka chua sana ti chuan kalau thlen nuwa khan chop chil dang min pe tu nge in nam noi ka khe si lawa an thil boi pui vela hian keila moral support ka bek bak chu tu tenge tha thoa tram mi tang kai ti ka khilu tuk lova chu wang chuan he hun hlotin theina tura ta na tha tho chu zong te troi om tu te zong chunga khan lom thu kan soi tak meu ani kan lo me pulal chake mo chunga lom thu kan soya ni china khan thale zung kaseng lawa moral support ringot ka pe atia kha ke chu ko oi me lawa achang te mai na phe na hian le khabu urlok hian tai kha chu tui da win rong min bol saka tui da win kan ei chawani ti te kha karon soilang ani e voina local khom te hidil chama in ho kan phal lova ei tur tui nai tak tak chop sak in ni dona kan zawa in kan ei cheu don ya khati zong kha kan hun man the ni sela kan hun ti top nan tuna lalkan kimi pi pilal chat pui chong chai na a kan hun min ti top sak turin kan la soma Pathian ma ko ni tong chai o lalpa kan Pathian do tak min mangai to he hun kan man thei na tur ta na inhe na kan dil zong pele kan dil ai na sa a lotlin na min pe hun tha min pe a chu mai ne lovin lalpa then royal tha te thian tha te min pe a voinia local khom zong te po min soi khom sakani te kan shatin inhe na lom thu kan sila che lalpa oma ini sia min sha tir thin hun harsate mang annate lungai na te kan to po in chu muna chuan I oma keni chuan lalpa kan thang zo lo fo thin che harsatna kan to te hian ma se hmangai na in nangin min thanga voinia po lalpa hele khabu tlang zar ani theina tura imi shroi na kong te kan ngai to ro pui kan van te em long thu kan sil che ni hele khabu hilalpa nangin mi te thinlunga na to ke na mamo tu te a nang ma khongai na mela tharan lo hu theina tura mal min storm sak turin kuta kan ron ta ne he hun thatak mai min man saka bullet tanga to thlang min shroi na hian kan lom thu soi chungin hengi min chandam tu kan lalpa Yesu Krista mingin kan rondele amen Kabula hian Dr. Malsomi pediatrician na oma ani hi Next Gen organization na chairman ni Becca voina Handprints and the clay le kabutlang zar namin law telpuya wangin kan lo me mahi zo na poi motak mai zo do che kan ne he documentary film kan han clear ho tak te le khabu kan tlang sar te kha enge ingai dal sha ta cha kom tin he iril ru te at ne enge lo don son dan te khamin han shir du che alem voinia hetiang hun that tak tel theya pathian in min siam hi kalom tak sitani voinia kan le khabutlang zar le documentary film hian keima mi malang point min ne ma chumi piala ma chuanin hei hi Mizoram ang po in kan mamo ani ti kasia hetiang ang le khabu atlanin an chwa hi alomom ka titak zetam ama sain atlani kalom pui tak zeta a dream hunrei takachanga ati chak to ataka an thleng hi kalom pui tak zetani ti kha ama saberin ka soiduang adot le chuanin mishing tung chaw piang to zong ina kan kaltlang harsatna kha in bo be tir lovin in ne tir lovin chu aswal chhuwa ka pathian chakna rin chanin aswal chhuwa ka chuanin ne na achang hi kachuanga alkalom pui em bokani apathumna chuanin mishing tetana nuna poi mo midang tetana mal somna a harsatna kaltlang ama tana mal somna chantir pialama midang te pona mal somna anlo don ve theina turin athil ton shia ta changa midang te tana chowna te chakna te pe thei turin
documentary film baka tiang le khabu asia khi atlani hi afak ka titak zeta anuna hian en ton tur ka hmuna sa hle ani he documentary film le he le khabu hi achiar tu te a en tu te tan mal somna ni nge yang ti ka ringa chu tiang ni tur po chon du sakna ka hlana tin atlani po akal zel na tura pathian in anuna athil tum hi a hlen chwa pathian ro puina tan le a thlai pui te le mzo tan mal somna ni turing du sakna ka hlan bok ani ka lome he kapula hian pila rem pui pima pui a oma Handprints and the clay le kabutlang zarna a clear to mi pui te zinga mi ani a he enge documentary film kan han swa tak te le kabutlang zar tak te kha iton son dan le ikmu dan te ingai dan te soibel do in shim ship te kha han soibel da se to ro kalome hun chatak min pe ka wangin ni e alom om kati a aro pui kati a e documentary film hi e harsatna nei lo tu ma kan om lova chumi harsatna nei zinga chong ke po hi katel ve in ka sha a chuan hei abik takin atlani hi kalom pui ema ka fanu te nen hianin anu nen hian atlani le ka fanu hi kat pom rwalani chutiang chuanin family friend tak tak kanya ama po hi nge mi fa ani lova kan fanu tho chuan yang ang an buatsaih thei me hi alom om kati a tin kemata nge po hian enge kha harsatna kan to a kan lo survive dan to te kan lo ma chon dan to te khang khatam takin kamu chua ka tin kami documentary film kan en line po khan kami tui hi alo tla a enge min khoi na sa mani chu wang chong karir ro lo om chu mi zong hianin hetiang ang hi shethia mila he thila hi shetvet thei ila hi kadu thusa mani ta chon khami kan shat vek chon tu na kan thalai te nu le pa te tam tak te na harsatna an to hi an tok lo thei do na tin chuba ka nu le pa te nge po hianin he thil hi sha se kan fa te en kol na ko nga le kan fa te kan en kol chho na ko nga ma an son zo kang tu ta hian ma an son nge hianin karing klata chuwang chuan he le khabu hi atam the ang ber hianin hleithei se no thu sama phe chuanin ta thingtlang zo ko lampang te sha thiam thei tur te hianin handom phe se chu chu du thu sam enge thanem ngai na thila launi ta se tiang khan shevekta ilang kan hlok pui don hian ka sha sel kan nei base ni mo dikja sunga kan lom lu to ke kan zo na te chatta ka min san sa ka bagin kan lom me kapula hianin sarmo ya oma ani hi Department of Psychology Mizoram University thokme kani he bu ina imin tel puya wangin kan lom ma zona poi mo tak zo che kan do he voina enge le khabu kan tlang zar tak le documentary film kan hu ang hanin mental health chungchang te psychology subject le literature in kai toi dan te tam tak kan hu ektin nga psychology he ril ruchisial na chungchang te mental health te tam tak in lauzir ta ektin nge imizo chalai te hi ai mental health kan lo awareness kan nei liang ektin nge ma kan lak zelang literature ani emo ma kan lak zel dan tur kong te zirna ang te po ingai dan shim te po min han shit thianนี่ให้ mental health ที่ตัวเราอยากชวนกันง่ายป่วยหมดเฉาจันเวียบจุดที่รอชวนมาสอนตัวกันงาอาจารย์จะให้มิโซที่ฮีกันมีเสียฮีกันนำมีเสียงายันมีมิดไปเวงมีหนังที่เงี้ยมินงายังตีในตัวเรื่องๆข้อสากันนี้จุ่มมีชวนกันทิลตีอะไรเรื่องที่ฮีตั้มส่งตะกี้จุกันตีนี่จุ่มมีอาจารย์ให้รู้ลำหายสับนา depression anxiety stress ทั้งพวกเรานี่เสียกันเราในเฮียนมีอันที่เงี้ยมินหวงอันที่เงี้ยมินไงยังตีฮีกันไงตัวมาสเปรชีนิงกษีมีฟังเห็นมีตับตะเคียนฉันพูดนะอันมาโมปนฮาร์สันอันนี้ที่อันเชื่อจุงพอเห็นมีเทียมปนีอันเชื่อชินันมีอันที่เงี้ยมินไงยังโม่เงี้ยเรื่องรูปไว้เรื่องรูปฮาร์สันนั่นเองที่อังมินไงยังมินหวงที่กันเราฟังเห็นมีตับตะเคียนกันปั้นเชื่อชินิงกษีจะมีอาจวนให้เรื่องรูปฮาร์สันในตักสลัมฮาร์สันนักบุกเฮียนมีเทียมเต็นออกมาเอกสารโฟชินจูมิชิงกิตักสาริรูทาราวในกันเดียเฮกปฐุมฮีอาชีเสียเวกันไงเอ็นโพลตูเรนมิช่างเวกันมาหมดตักสาลำ
enkol turin doctor te hospital anuma Thlarau lampang harsatna kan nei chuan kan pastor te le kan oceanu pa te kan pan thin ta rilru lam harsatna kan nei hi chuan psychologist te psychiatrist te kan pan ngai thin ta ni kami a khan in zo mi pui te hian pan shela vela mi thiam an omani ti hriaila chumi te po chei kan ti ti phunga te po hian enge thil soimoi lo anga ngai la vela ocean anga te wai me anga te soi borpori la hei chu I kan soi tampok le puya cho sia thiam na le wai sen na le enge pasom na churum thei ka ring ani le documentary film kan han clear ho ta ka khan nang po khai telani a enge in tho ho na borak te acha em le in shooting borak te hei clear le tin alo chwa dan te kha enge ilung o em hu na mi lo ti be em tin hei kan phei chelam te kan han kom to na an mi tui te ta nia eng tin sia nge ilo don so na iril ru te an em te chung chang te khamin han shile te che nia I atlani hian tu kha khamiran bia sir project katidona milo pui heng ematia chon I kami a khan a project tu ta kami nan shila documentary siam tu chang te le kami a khan ke mana ka ti ve tu ka chan bo kami nan shil ta hemi aron chona chan pakhat poni kuma khan ka tu soina hian a mental health chang kha ka soi te le ni chu ta chuan ring tu piang tha thatak tak te po hian mental health problem an de the ni ti lap na ka soi ni chu chumi a chon atlani nge pui ka bia ma po hi college ka zir tir chin ania zela fel ta kania mai ro chu ma pon hars tam ta ka tonga ama lo po mi dang piang thar thade ko shen na in mang pia lama pathian ne na relationship thanu tu nei te po ama ro chu khati chung po rir ram hars na nei hi ka shen no la ni khang ho kha ka pe kwala e thu ka se do na chu ta chuan nang mani chan chini ming soi lang lovin lo soi the ngem atia an da thlapi ka soi ni chu cho khata chang khata nuwa ha ni khan gun be le sa chu te ngam pang zong chu documentary lo soi sak ve the ngem kha te chan ro shil lo ka chon ke ma kha ka soi tu rang chi kan ngai to a chuan I office ma menon pana hei camera crew te ne kha cha ta khan kan chua chon engma chẳng cho sấy rồi, chú sấy rồi thì rồi bỏ mình thì lâu, in hoa chẳng ăn sấy top rồi thì sấy bọn bữa này, chuan vui thì khá cần hành shoot nó na, cái mình chú sấy cả tăng làm chết ta, cả ta khan documentary po khan chiang a, bidang an kom na te po ken khan thil chết đâu cả tí chú, kan sấy ho bạc khan, smooth là vậy, cái trong hành ba đều hành đại toa đều chú tí bang ai ăn tắc hi ni, kami à khan script chia chuak kan ni lawa ke mani real ru ta ke mani iron chuak tak ani ti ka achianga en tu te pon kha anon notice karinga khami kha na ti danglam ati specially ka ti to pani chu chodan mani te po thene ngai takina ran kala kha chumini po chot ke mani rom bia chuan ni ka kan thianu juliet te po fa ko ne ti kha nan ha ko ne mai ro chu an tho hong na te acha ka te ke ma po min biak da te mi ron don sun da na te kalo don sun da po ne nga kha nga te khan mi min za a chuan an mani po ti te po kan ti na sa ka topic ve la man kan se na sa kami a khan tho ho na tha an mani po thil thatak tak te po an la siam le zel an ti so le zel ka be se ya to sak na kan al bok ni ro so atu soya chang khan an tho ho na bo rang chat zia te po kan she theyanga tin sar po psychology subject ta ani emo mizau chalai te ta na hlok taka ke pen zel turin do sak na kan hana ichunga kan lo me kabula hian voina tlang zar tak handprints on the clay ziak tu laltan kiminu pilal biak ngeti a oma ani hi hei fanu chade umaya neya kan lompui cha voin borak te enge no mi ti em lawm ka tilu tuk mik kan som zaw lova ma se kan som chun ang ten min ron ngai pui muan ron turn up tha ema khatianga kan hun man an thale zung te senga min ron man pui khan zafai chunga polom thu ka se voin kan program shim po Pathian sara akal tluanga kalom khop mai e kan zo dei tu chu hei chhum kolama te fa te zinga te emo he ka soitel tu chu kids care school nei tu te kha ani a zirlai te zinga ani emo he rilru lama harsatna nei te depression anxiety stress kan ti ang zong te ka he atani chuan ale khabu achang te lo la paltang le zel don poni se Pathian ne na ane zel kan be se ya ame ro chu anton mek la in engtin nge inin fui chin engtin nge in en kol chin I enge rilru lam harsatna en kol tu hian chhum kwa a nu rol ang te kha apoimo dan te kha enge ingai dan shim min han soi zaw sak te
nya rilru lampang enkol hitil sensitive mai ani a mi rilru inti na sakton te hitil lawm berani a chuta chuanin kong lela ma chuanin zirtir tu kan ni anga school no pang anga hanin enkol phe hi chu zirtir tu kan ni na ang topa inpui thene chu tam tak kan nei ani amaro chu khata khanin khangalama mi thiam kan lo ni lem lo kha chuanin hanin enkol sakhi thil harsa ang reng deuh mai ani a heta pathian thulama kan han in shwai top te thutra han in shil top te ani lem lo chuan thiam na big nei lo tan phei chuanin do thala counseling te lo in pe vengot thei kha ni lo ta ni rilru lam dat na big nei tan chuan amaro chu nu ero hi chuan kan fati a khatyang kha an lo omani chuanin nu hmangai na hi chu aril ema nu hmangai na hi chu ataka kha hmangai na awang ero kha chuanin engeni pathian hianin nu thei na hi ada sang ani chu sang takada afati sha thiam da po hi ada ril ani chu khat khami atang kha chuanin kan fate khatiang anga harsatna lo nei an ompo khan soimya lo ma se va soi chuak mya lo ma se nu chuan an che jate an tongkam te an omda na tangte khanin engemo ching kha kan lo she thei ve ni chumo an se an soi chuak mya lo kha khatianga kha chuanin ya in tong trai sakte in tong trai puite an engeni an soi du zong lo ngai thak sakringot te engma chutiang khatwang chuan va om su in ti lo ma ila an ril ro a om ang te open taka soi chuan an ni shim na lo ni po kha rol poimo tak kha ni ve shima chutiang ang bak chuanin a hran pa a han in tivak ngai na hi ke chuang ka hrelo Pathian na chang chuan nu chuan fin na ane yanga fa en kol the na kha ane mei be se di na ni ta chuan he voina documentary film kan clear how kha i voi khat clear na ve tho i voi khat en na ve tho ani ti ka lo sha a he engtin nge kha khan iril ru a khoi engtin nge i lo don son ti te khamin han shile ta se nya acha ka ti khop mai atian acha ka film kan shoot don hi ti ve de reng ani chuan englam pang nge hi ka ta chu milam pang chu ati mai ma ro chu tuna an entir ma kha chuanin tu ma kan family member dang te po hi entir lo shim ani chu ta chuan kan han ena ka ril ru tok tak tam em mai atin tun lai khovela engeni changkan na anasata azuan ang bukhianin swal na po hi azuang ni nazuang na sa toa chutiang kara chon seta na manrua nasa per chutun lai chawa chon rilulam natna hi ani achu khang ho kha seta na manrua ni ekatina ni lovin seta nan manrua amanna katina ni chu an lo nei palpuin khawang khanin khatiang lama khana ma ro chumi tam zo khan awareness hi tam lo wang hyang kan shithiam lo ani kan shithiam lova shathiam lo na chuanin an ma ni vadim na te khani kha ul talu tu kani chu natna tak ani ti lo shathiam lo phe kha chuanin thatchiat wang thil ti pe lo wang an chuan lam hanti sak me te kha ul em ani amaro chu khami documentary tangkhanin ka fia de wara ke ma po mo tam tak chu an lo ni lem lova tin a thren te pe chu ki dam thei engeni mithiam te ro na ti dam thei ti zia om thei ani ti te pokha mi tam takin ti khang kan shat pha do na pathian in mal som sela khatiang ang nat na twar zong te tang khan mal som ne lo ni se tin twar kher lo khatiang nat na twar nei fa te nei mo unaw te nei mo family a khatiang ang na nei te tan po khan mal som ne lo ni se enkol dan lo thiam thei na pathian ina mal som ngai ka be se kalom chunga zo na chatta ka min san sa ka wangin kan lom me kabula hian pu arlal ding liana ading he ka pu voina min lo tel pu ya wangin kan lom ma le kabu kan thlang zar te documentary film te le be se na eng ti hla te kha ingai thai ni thir ve in kan ringa enge ingai dan han soi bel du shim te nei ve em ka be se ai na ro pui ka tia ka ngai to na dan na phak lo shim thil tam tak kan huwa ka ngai a ten kang besin de eng ti vel la bor tang te pe ka chung kan nun hi na sa takin pathian min khoi ka tia ti chuan le khaburis tu ina matan ke mi chan chen an soi tang te khan kanun na sa takin pathian na thokin ka tia ten tran tu ron chang lak chua bible thu kha kanun khoi tu ani boka ten atopa
nu khar tu ti mai la api ti chan pui trong trai na kha ka tra pui ka ti awang chu kanun ka pathe ni khoi na sa he le ka tang zal he ama sa atlang zal khang ka tel to thowa tun tu ma mi chu atang nyan ka sia ten ni me na he mi trai kon nu kan an om kho trai khan trong trai na te an man nu khan he program Pathian program ane wang hian tu na po Pathian min ti lot lin sakani atia kenge po in khatiang nga Pathian program ani na an soi ngam kha a ro pui he katia khatiang ta ka Pathian rin na atin tlang ngam na ka ro pui katilo thei lo wa chu wang chon he rong bol na poi mo ta khi zau zo ka mi dang te hriat tura Pathian ne man le mi tang te chan chu ana na Pathian ne man hi ka ring tla ni chu ro pui ka ti chan le voin dia hian he le ka patang zar na ka kal na hian lo ting kain tia Pathian ro pui ber ro se ti hi kap du berani ti kha kan sei du ani kabula hian nula mel chale zmm mai nula zotin pui ya oma documentary film kan thlang zar ta ka te le khabu chungchanga te khan a phena mi poimo takani a he documentary film shooting a te khan he email kha kan lawm hua a changin in tlana a changin dar thalang ma te kan han mu cha khami shooting live vel bo rak te kha har sai tm ka zai vakshan lo mo chon chen a har sa ka ti lai ber ni mai kan ti thangun bo ka kan wi zel box ya ke ma chumi ni lo kan soi dei du chu hei atlani lekhabu hi la pochi bu hi atira cha ka shat pui tu kan ya han ti veila atira chon thu in kan soi du na khang hun lai ka ngai toilet khan bo in kan thleng hi makati ni ke puin a chan chu khang hun lai khan hei pochi ka engtiang a pum tur nge polish lo a engtiang ke tiang ti poka le shewak lo ni chu mo chuan a soyang khan sum khan nei lo tak tak bok ani chu ei ma se Pathian hausak ren rol lo a lo che a hun taka ama hun tiama chuan lo che ve zela chuwang chuan ri nom sia kan hu a hei kalom ani thinlung takin hei ka thian thatak ani boka kalom pui ani ti hi ka soi the ni ani le I min chan na lo lam dei akha kan hoi pui le che ga khoi sin kha nge hari ti ber ui kha exer la ka tlan lai vel te kai she ka nui na sal tu ka thau phang bok sia ka thau lim lol la ne motor ka lo ru zuya ti vel chu kan ya ma se ti ve no kha ngai sia kan ti vel mai ni lo thir tu te tan kha le khabu chat zia te chhara man hla tur zia chungchang te khan soi le te che engtin nge le khabu hi an le chan tur point ang te khamin han soi sak le te hey tu nang la ya chuan mizo te ha mental health kan mel sha chaw chana amar chu mental health dam thei ani ti shiat na ani boka Pathian nen chan kop chuan chu wang chuan harsatna ru kho antine ka soyang harsatna thim harsatna pur thim taka omte tan po ti teng I mishing nun ka aron zek thwak ve me mai ni eng stage ha po kanom theya lim thei na thei nui thei lim thei hei chap thei kan ni na te khang zong zong ka ron zek lang ve ni chu khang ka mishing nun na lo om ve reng ma se a reng tur ni lo zia kha ron lantir ve a Pathian nen chuan eng kema hne thei ni ti kha aron lantir chang e me ma chu mizo mi puite le mizo mi puite kherlo po English po chi ni bu ani boka chuang chuan an lo chiar anga an lo lok pui ngei po ka ring ani zo na te chatak tak min chan sa ka wangin in hena lom tho kan shida che kan lo me po ka lo me